aja no. Pusau B. Usah gila mama. Dia pati ko bayar dia. Tipu. Dia no dia. Nomor rapi, go bayar dia. Tunggu mati. Utang dan mo. Baca misal nomor an yang ba, di ba? Weh misal be milot be kalau cha. Gila mai pu, dia bakil lah. Dik nyawai bukan misal gak no bae dia. Saya dia dah tuan dah. Iya, ba. Tapi saya milot be kena aku pada misal milot eta ya. Misal milot mi. Nah konter loe Ala bayar mini bae we, ani sai Uy, mini saya yo. gila dosi mete ku napon. Macam ba di pun napon. Dia ba bida pemutang nak nyeba. Lapi. Pi Sedap. bayo. Dia ba ku balo mutu ye. Pula muta tetap nih, gua mutara yo Macam muta modal ai payo lah. Masa cuma modal. Abi aku ngeluar terus. Saya masuk kawan pipa modal ye ba. Yo kemarin masih hutang kita kilai hutangnya. Serius. Nah loe ko. Ai gerak ko dan hutang nah. Kau dah mau kau ku. Lupa tidak aja. Oke, modal dia saya pusaya. Dia hutang. Nilai hutang. Coba bayar bawa dia coba. Ala nilai bayar kontan. Saya pernah pengilot ya. Gelak kan lihat kulbak dah. Nisai dia baik. Nisai sampai 20 ribu dia cuma 10 ribu hutang, 20 ribu hutang nilai. Lasih Pak. Oh, timbat mu niat. Apa cok nyengada. Bro, do ba ni tu. Pulau do om. Pulau napon. Wah jika sinjako, weh ning ulah pula ya. Ning na pulau. Hutang terus. Labunya tulung yan ba? Yung natulong. Mama ko, amo tsaka mulong. Ukod ba? Yo, ha? Ko? Ilot. Ay, garo. Ay, garo. Say do ako mo ko 2 jam ko sampai to. Jamot say mo ko ba? Yung sa? Dah tak usah nak cawa. Kok nak. Ay mak ko. Weh. Lo ni say dito ah. Hoy! Weh. Mo ko say dia ya. Ay, garo. Weh, sudah aku misai dah.